igihombo twahuye naco nuko byahuye n'imvura. N'abahinga mu gishanga cya Kiguhu kiri mu murenge wa Gacaca mu karere ka Musanze. Ni igishanga cyeramo ibigori byinshi, gusa abahinga muri iki gishanga bakagaragaza ko igihe cy'isarura bagorwa no kubona ubwanikiro banikamo ubwo musaruro, bitewe n'uko kuri iki gishanga nta bwanikiro rusange buhari, bigatuma bamwe babijyana mu ngo zabo, yewe bikanangirikirayo. Ubwanikiro dufite ntabwo buhagije, ariko busakawe abantu babona aho banika ibigori gatuma bidapfa. Ntabwo buhagije kubera umusaruro uri kwiyongera. Igihombo twahuye naco nuko byahuye n'imvura, hariya byaranyagiwe. Bakongera umusaruro, babisarura byarumiye mu murima. Hegitari zirenga 56 zigize iki gishanga, zose iyo zasaruwemo ibigori ngo kubona aho byanikwa usanga ari ikibazo gikomeye, ari nayo mpamvu bamwe muri aba bahinzi bifuza ko ubwanikiro rusange bwo kuri iki gishanga bwahashyirwa. Iyo babuze aho babishira babitwara mu magi wabo, bakaba ariyo baje kubishira. Dusaba ubwanikiro buhagije ku buryo ibigori bitagomba gupfa, bikagira ubuziranenge buhagije. Cisha shabyo ikigori kimaze gufata imvura n'umuzigo ugashinga hasi, ikigori gihitaga kizana ingingo ikomeye ku buryo igihe c'isarura cagera c'umuterero ikigori kikagenda giheka bibiri. Iyo wateranye n'imvaruganda ukuruhiza n'ubundi mvaruganda. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, Nsengimana Claudie uyobora aka karere avuga ko ubwo bamenye iki kibazo hakiri kare, aba bahinzi bazajya gusarura ubwanikiro bwarabonetse. Ni ikibazo tumenye hakiri kare, ibijyanye n'ubwanikiro ibyo tuzaba twamaze kubitunganya ku buryo igihe cyo kwera kizajya kugera twarameze kumenya uko umusaruro tureba uko uzaba uhagaze, noneho tube twabasha gutegura ubwanikiro hakiri kare. Muri rusange ngo ubwanikiro rusange nibuboneka kuri iki gishanga cya Kiguhu, bizaba ari igisubizo cyiza ku bahinzi bahinga ibigori muri iki gishanga, kuko bizajya byuma neza bityo bigere ku isoko nta na kimwe cyangiritse. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.